Angkay may suba. Hello? Hello. Babu. Babu speaking. Who want to speaking? Is this Babu? Michael, sorry, Yarabi. Koiko na talimoni 7:30 every morning. Koiko kilang donangiri sala ko yani Michael Randua from the Viti FM want to talk to the Babu. Very busta. Michael ko sa reda chukon ko talimoni na gonongo. I think somebody touched it last night. Au kilang dona somebody touched it or somebody there in the room. Hey, Michael, don't talk like that. Saka bata ko sangiri chiko like 5 times. I tried to call you through your mobile. Satu kuna chiko na mobile. This call has been diverted. Simadala saranga na teleponing ko nang badi sota panalalang na teleponing ko. That's why I called you through the landline. So what's up? You still in Nandi or you in Suba? I'm still in Nandi, Michael, because I think baleta na wanga na kele ni wanga buka kiro za bole kasana nga koyo sa chiko kinana. Oh, okay. The hotel is very near to the airport. So na gauna. Yeah. So na gauna, that's what I find out last night. Ibe ona tamatanggo ni Ben sa singelo ko may takda kaniko. Are the company no tase na vale. Tenga idona kai ke Michael. Yeah. Nani kai sabe reda chiko na network issue problem na. Network issue problem in the hotel. Hotel na banua ko chiko kina but this kind place tini tombo chiko bukalele. Oi, balatari you very near to the airport. Au kila baleta na wanga buka kele wango cut off the network na. I'm not sure of the situation because it's very detrimental to the society. Detrimental to the society. Tamata kele complaint takachiko na network issue na problem. Yeah, na time ko sa bondo na wangabuka Babu, korto na pilot, they make the announcement, please switch off your mobile. The reason balata na mekaku ni interfere na network ni na mo mobile, botake na wangabuka. Sa chiko level na misini na loma ni wangabuka, kaya ko sa on chiko na mo mobile, it can interfere with that. Oh, nay, au na muna do tali na ka. Because auna muna beleta irana pilot irando sobina kana. Yeah. Irana they said no me off takana ma beleta live na girls na ve text kirato na that's why they have to off your mobile. Nay. The reason behind it baleta na network ni wangabuka sa interfere with the na mobile phones. Oh, korto time sa buka chiko na wangabuka sa boleka ro in a airport. Korto sa nabosa na wangabuka to the control tower, so they communicate. Baka chiko na runway, is it clear? How's the weather there? So me sa time ko off man na mobile, but me clear na betala no. Korto sa chiko na control tower, but na pilot. Oh, ta kero to buka na bongi bang korto kirita nga control tower to tarong aso na gills chiko na nandi Martin Tarsengan. Kung angor sa sinkila Babu. Master, please off your phone because I want to talk to control tower. Me check mandar to na gills chiko ikyasengan. So nambogi sanguno ni gona wewo yo last night. Teka ko yung gande bat kay ko yung lako dina bat kiso na client kila ko yung may reda. Yeah. Kito lako ka na tanto na restaurant kay China iki. Okay. Lovely Michael pa na di sa totaning ko na kunsala sa set na teka Michael suba lebu na pothole na di sindo na pothole. Sa lebu na development sala ko chuin nandi na. Are lebu na Fiji Development Bank sa chiki. So soraka sa reda nambongi ko time sa abo ko chuin nandi. Are ko na chikoy na barbecue sa chiko na kunsala. Na right next to the barbecue sa chiko na girls na. Girls? Rotoron ni wakene iko na barbecue ba matangali ka ba. Oh, okay. Roto ko boleh na barbecue roto na la kuma yes, can I feed you? Wait.
What kind of style is that, no? In Suba, we buy the barbecue, we take it home, we eat it at home, eh? Hindi different. You buy the barbecue, you stand, koi ko bangarar to like my guest. Can we help you eat the sausage? Blue beer na barbecue tali kumena. Ang go korto na straight girls and a man-made girls. So man-made. Yeah. So straight girls, ha. Okay. Matanggali ka may kalipe, matanggali ri. Okay. Good for you. What's nga ko sala ko na hotel si ko talo no balele ba te to. Kaya ubak tanto sarang alang may sawawali sarang sabi mo sa katakata talang ay kena. Okay. Sabi relax man na aircon room na. Okay. Okay, Babu, thank you very much. So enjoy your day in Nandi today. Pinakapagaling mo sa katakata sarang nga sa Androma may natinga may kelly. It's very lovely. Au sabi ang gande sarang na tamang ko na pulo chinga utombale sarang meleu type man da yuway lolo. Koy ko wawa man da time sa bola ka ro na wanga buka na runway. Koy ko didi man da na runway. Didi na runway? Iya, koy ko didi na runway koy ko yalo na pilot. Hey, Bula, welcome to Fiji. Warme long ka na wanga buka. Okay, Babu. Welcome. May kung mo ni matagatali. Na Babu the meme, na makai na singa ni mataka. Vito koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?